kada kayo amin. Welcome manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Itagun daw ay may sagot kada kayo ti part 23 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Hello naragsak nga daw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin saan napud no anagan tintay idrama. Kasi man ti ko na ni Kabsat Aldrin. Dir man ang biyanang. Agbaliw-baliw ti pangedeng ko. Jakman amo tano andaing kedeng ko. Pagamuan tagbaliw latan ti panunot ko. Banaga pa kaungong takiti padak a tao. Gatap numawatam ti amin. Rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarak tayo nakmangayab iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Mang tiliwak ton kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno amaw no dakon gumatang iti ipasidata. Una nang, siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray talaw. Ta adudang nga gapas. Una lang. Di uray lima. Nakaluto akaw nitiin na po, Aldrin. Naparti mo, tayo ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nagmait amang parti kadagiti manok ko na. Sapay nangina tinitive a manok itan. Sayang no ipasidata yung laan. Anya! Kahit, anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakaluto iti sidaon da. Di kayo matanagan nanang. Tadaginatang ko adadak kila sardinas. Ison, ilutwin tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mabalinay. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun an native a manok ti ipasidak kadakwada. Egit ibagayon tulatan. Mangukukob da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Ingka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't amabalin na partyan lagi tayo tarakin ko amanaw. Ta mangukukop da. Di balay, tayo ton maminsan, mabalinan ang maparti dagi jay. Ayabanda kay tumanan inton panagraraap. Aguma kayong tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babaeng. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand niyaw, wano sikanan. Uray sikan hadlaang angkay. Takurang ti kwartak no brand niyaw talaag. Ada mo tayo ilaklako na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano nga angkay? Nalakalang. Kasla nakuna na iti akin simil lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka. Tamapantay di balay da. Uwan man angkay. Nagapwa Aldrin. Namalman kamay. Napan ko kinita jay ilaklako da motorsiklo nanang. Apay. Gumatang ka iti motor mo. Uwan nanang. Tanay bagla pagluganan no agpaili. Wano adda papanan? Ay ka makaamu ka anak ko. Kaano nga'y nga alaam? Inton bigat na. Manang! Adda ni Aldrin! Ay adda kabagis. Kam din sapay mo na kareg. Apay aya. Adda ibagam. Nagpagpakuyog ngamin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayada na, tayo mo ito nagagatangan na. Diyan mo, nauray di balayan. So nga, imaya ko na dito. Ay mabit laing nga raw. Tinakringain ka ba, guys? Ay na. Nagladaw ka mat nga agriingain. Amom nga adalakad jo ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni uncle mo, ijay salas, ururayan na ka. Abay ka nun, nanang. Nay, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklaw ita. Sanaya,
Magpakpakuyog ka kano kan kuana, di kalman. Ay, nagmadimag nga ron dyan na itagtagainap ko di rabi nanang. Naitagtagainap mo nga. Naidong parko ka no di motorsiklo. Ngay man maneho. Iso ajak tuluyon na agatangan da dyan. Anya? Kag natulag yung samot ta hindi panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo nga ibabawi nanang. Iso nga ron nga dabalikas ababawi. Ibabawi ka aja tulagan may. Anggal, pasensya ka yun. Ngam nagbaloy ti pangedeng ko. Lugan lang ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas ti na itagtagainab ko di rabi. Ay ka, anya nga iti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agatangam da jay. Kat ibagayol tana, alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayaw ang nagbabawi Si Kanti mapan magibaga. Alangan asyak payla ti baon na mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagriga mo ti mang namnamay ti awan. Abay, awan ay ti karbaga nagbabawi mo. Aldrin, anyat pasurun mo asimang pay. Na. Ay, ako. Diyay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputa imbabawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. Ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kaya din. Tila imbagbaga na kanyak. Masurunak. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna, kat sigurado agatangag. Na, adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pa sigurado mo ngamin agatangam. Imbabawik nga ron. Apay madit agbabawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik latapis. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka, no di mo gayam tungpalan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya ama disgrasya Nagmading arot ti na itagtagainab ko. Adda karubang ang agbabawi, tadyak kayat ti maisagmak. Nalala. Husto nga rudan. Di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pay nga umuna. No final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pay. Di ka pay la makitultulag anak ko. Nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan. Di talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya. Ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika. Lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka. Talalaki Kaya kayat ko ti mga asawa. Makaasawa ka dagaws. Taado ti mabalin amaaram dita. Kanya pa lang arong ti kuko am nga insan. Agaram kan at mga asawa kamutan. Awan iti panunot ko na ita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat tawan partner na insan. Mga asawa ka kay di mutan. Tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Apay! Sino ti oray? Kita damot tantay mangkasar kada kayaw, Edna. Ni Insan Aldrin, Uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya? Ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, Uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos. Mangibaon kan iti mang surot king kwaray di balay ta. Wen, Uncle, adabi na unmin. Unay ka na niya taon. Di lagbay nga isula mo oray. Barang paumayan Uncle. Aldrin. Ay, bandakan.
Si kalat maururay ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Ada tay umay mangsukon ken ka di tarwal. Uray sudan dagabay nana. At dagayam lakad ko itang agsapa. Anya, ay naanak ka. Mapan kantua, numalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapul mo't gayam nga agmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laang. Agmarcha mo gayam. Ay talaga mo da kasta, Aldrin anak ka. Manyak, ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya! Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kan ni insan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya, apay kanungay ante. Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuruna. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti daduma kakasinsin ko ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga rod iti nasapa saan alas minute. Na imbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Na ano sa naguruuray. Pasensyakan kasinsin. Diyak magam amo nga agmarcha gayam kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan, adda katulag mo, kat agbabawi ka, ibagam itinasapsapa, tapnaon may lawlawan. Mala, pasensyakan ka sensei. Madama siguro karba nga agbabawi. Basta, mangilawlawan ka talaga, insan. Kadakin kan ano, guraan na ka sensei. Basta siya, sinurot ko lang tirignak. Tanariga mo't numapilpilit aklaan nga agabay. San aya? Nala, jak ko nagsaupay, insan. Basta jak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapmapanayin, titawain. Ingari kiti bagay ajak mga sawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh? Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. Gat uray mabatak awan bibiyang da. May matag may sa taawan kaapak. Tanong mga asawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Dak kahit digasta. Ay ka anak ko, normal laeng ti agapa nga agasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukot ngay bagabagayon na ya. Aglaklaka la baron. Agbaak akon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksing. Saan siguro at taga dito'y dayta? Nene. Umis-isim mo't ako mitkita kanyak. Kumusta, Aldrin? Nay, amunak man. Ha? Uy, apay di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siya nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigay. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminister rupa mon. Awam mo tindag iti nagdadakila ka murum sila. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nagtrabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na, kakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Di ka man, Sandra. Iti kastaki na pintas mo. Awan aggusto king ka. Jackpot siya. Saan man? Pudno ti ibagbaga ka, Aldrin. Awan pa'y nobyok. Sika nga'y. Nangasawa kan? Nagpadatang arod. Ano kasta? Awan pa'y nobyak. Anya? Anya
Apelat ko ngay. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakid ni Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanyak. Kat di nakto pa'y panpansinan, di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti day jay saan itan, Sandra? Makayawan iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminay. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo inton malag. Ay, kat. Uwi na. Sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarungkara ni Sandra. Kaya't yumutla ka din ni Sandra nga agbalin a manugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway din dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli di Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo, Nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong armain. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, Nana. Nay, si kamagaya Aldrin. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak, Nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko kuma-arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay, saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaan ti panangi kasarkon ka. Ha? Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay, ay ayatan ka. Kaya't ka nga ikalaysa. Iso please, aklunan na kumahan. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatan ka. Iso sige, aklunan kan. Yes! Ang yaman ak, Sandra. Ay, basta ati maaram. Awan ti ado pakipo na. Agkasartan, Sandra. Ay, kat makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasanungay abalayan. Nalawagan ti saritaan tayo. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayo, abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayo, sakbay ti kalaysada. Ala nga raw, sapay kumatawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagat ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ang tiurayan agkasartan. Wan, Sandra. Ang imisit kamot tayo. Nasurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka mo, manay. Si kakit timot. Kastoy mo ta talaga ti kulor ti kudil ko. Pimudawak laang, idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yan dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tay us-usarak iti rupak.
Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon ngamin ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang umisit ti rupak, Aldrin. Ha? Alangaron. Iibusan tanto yung ginatang taamirinda dito store. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanen dagitay maparti ababoy, intun kasariyaw. Intun bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagi di ababoy. Uray tadyak pa'y binayadan. Ha? Na apay ngay anak ko? Anya nga ron ti maparte, intun kasariyaw. Ay, di tayo patuluyan ng ti kasar, nanang. Anya? Tapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tila raramidam. Natulagan ti kasariyo kan ni Sandra. Nukas tamo lagayam, idi pa'y lakuma, nagbabawi ka Kat itala, umut anamiris ko dahil taoy. Diyak kahit gaan ti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak di kasinsin ko apaday, nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldray. Basta man diyakon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil taoy. Siyak tag-desisyon iti para kanyak. Apay kasta laka-laka na ti panang ibabawinan iti amain. Adaya mat kasta? Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at dito'y balay-abalayan. Payabam itan! Umunay ti amin, nana, Sandra, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Ganun dispinsa ka da kayo. Gapu iti panagbaliw ti pangideng ko. Naamiris ko ngamin, anarigat gayam ti agpamilya. Madanaganak ngamin. Taamagan no, agbisinto lang ni Sandra iti sinong ko. Tas sa anak mo't abak lang. Kan sigod magkit din, ngayon karik iti bagik at jak tumang asawa. Iso ang napanunot ko. Nga agpadak lang. Mangilaw-lawan ka, Aldrin! Anay ko. Daytoy mat! Anay ko, apay nga agsipat kayo nga. No di mo kayat nga ikasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kuwana. Pinagmultanak ti ina ni Sandra. Nagtungpalaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga oray kontra iti rignak. Pimanawak iti lugar mi, kat nagtrabaho akitayan ti ulitid ko, gas driver da. Agawid akmet sagpaminsan, no daytay mapankwik ka ni allowance ti inak. At dalat tatay ugalik nga agbaliw-baliw ti pangedeng ko, ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok matbasi na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay amang dengak, panunutak pa iti mamin ado, tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabalimanan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, tuy kabsatyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless kada kayo amin! Manang! Biyanan! Manipod kani kabsat Rohel, saan napod no anagan, tintay patangatangay drama itangam sakbay na, hello kada kayo amin, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kastimanti ko na ni kabsat Rohel, dear manang biyanang, jak ilibak asyak tay lalaki asan amapnek, wano makontento iti maysa a babae, pasaray adda chicks ko,
Ket no matiliwan nak ti asawak agbalbaliwak. Ngam kalpasan ti sumagmamanungal daw, aramidak tumanan. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nagapgapwa manan, itayan di bruhang ako la si Sem. Tangiwa mo mamay. Kababain ka dagiti ka aruba. Ibabain nak mga asawa ma. Dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem, ibayin mo ti aramid mo, rohela babaero. Agulimag kakunak mo. Oh, umay ka. Ala, mapantay ito si Silet. Dalasam! Manyaman ti sang-sangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yu, Ada manan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, tikasta, apanaganalos mo. Idi pa'y lang gamain nga ipagpagak. Asinaamaw na jay aruhel. Angam di mo mapanawan. Kuna namat ngamin nga agbalbaliwan nanang. Madamat gayang barumanan nga siyaks na. Isu nga road, apanawa maun. Sinaamaw. Takon sumisyon mo lati ipapaiнаkin ka. Di lamasyan kan ka nga asawa na. Kitaam man talangam, kitaam. Nagkutong kan, bimakit pa'y tilangamaw. Una, taga po dahi ta iti stress. Kano nga raw da sinaam? Ikak pa iti last chance na nanang. Barang sinaan na dya nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? Itay pala kasarita ka. Sungbatan nakmat Kasarita nakmat bakit? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kare ka nga kare ngam awan mati matungtung palmo nga karim. Nasaysaya at laangan no ipanaw kung dagiti anak ta. Tadya kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka di? Ornusan tate amin ka data ha? Di mo mo't ipanaw dagiti anak ta. Amumot nga isuda ti agas ti bambanog ko. No napatag dagiti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day dayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohil. Namin adun nga daras nga pinasakitan nak. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Inton kwan adamanan siyaks mon. Ulitag dalin. Maudin day at chicks ko. Promise. Ay na, Mala, uston dalin wan. Di ka nagsangit. Mala, umay ka. Taarakupan ka man. Isunan dalin. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Wen, Janin. Pudo matimbakin ko na. Asika ti last. Sika ti maudi at chicks ko. Di ka nayunan. Kan isukat at chicks ko. Janin. Sapay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Wen, mahal. Promise. Sikan ti maudi. Basta di mo kumapagimunan ti asawa ko Tadyak ay ayatan da dyan. Sikat ay ayatan. Ti love ko. Asawa klaang iti papel da dyan. Ngam sikat ti pudnong ay ayatan. Agama na, Rohel. Promise ko man. Sikan ti maudi a lalaki iti biyag ko. Diyan ko nagpaari matuuray asin. Hello, Janin. Apa yung imawag ka? Adak pala dito balay. Ano to, Rasen?
Kunam adito'y kang agar mo, sir. Ayan mo ngay. Pasensya kan Janin. Naladawak anak kariing. Apay, napuyatan ka? Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi eh? Ha? Apay napuyatan ka? Ah, ay na. Awanti naramid min. Diyak laang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapayat din na kinawagan? Diyak kaya't ang malisturbo ka. Alan taamangan numangag nagtasawak sa nabali. Agdiretsuak di tayong tunmalam nung madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wan, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapagpagtripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyo. Makapasuron nga, Rod. Napuyatan ka no, idirabi. Anya nga ta tinararamid day kasawa na. Apa yan napuyatan? Ay, makapasuron na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay ito eh. Awan ka rin ba nga magreklamo? Kanagimon. Taasawa na day jay. Di ura man nagpatpat na kasanda maturog. Tagasawa dakit nga ron. Ha? Teksakto pa di asawa na. Tapno agapada. Kat agsinadan. Ay, sos. Maditi kas na pampanunutom, Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kaso na si Kamit, tenti original nga asawa. Di namot nga minon ay ayaton di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan laeng nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siyak ka no ti pudno ay ayaton na. Natural lakas ta ti bagana ken ka. Takas tamat at talaga nagiti papaero. Aramidan dati amin, tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da, kesyo napilitan dala ang anak ikalaysa, ken daddo mapay. Agtang nga ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayati agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padaksan ni Rohel. Taagpaiso amin nga ibagbagana. Siyak ti love na. Iso nga itaw-dawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Rohel. Rohel, agringkan. Agringkan. Ne, anya daw Rosan? Alas 11 iti rabi. Ala, apay nga di nakrining nga dakas. Naimasak mo tin tinaturog. Diyan nga rin kaya madisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, taagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apay nga simbakit mo tinti saka kon dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumruman nga tanti sakit si saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal di balatong. Ha? Anay ko. Iso ay No kasta, bawal tibukal ken ka? Wan dyanin. Anay ko, nagsakit mo tanti saka ka. Kat numarigatan ka, magnao, di intun bigatan nga agawid ka. Wan nga ron, marigatan na kang maneho no kastay. Sige, intun bigatan nga agawid ka. Agtumara kiti hakas ka. Barang pumipyan malamdama. Taagawid ako rerabihin. Apa nakmanin ti asawak no siya kagawid dyanin. Sapay ko matamaawatan nak. Wan. Anay ko. Anay ko. Ne, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anay. Kan, anya turasan? Nagapwa man na naya. Nag-istamba ki balay ti may saka trabaho ak bakit. Tas simuro ti sakit ti sakak. Anya? At sindak amay kontra ti sakak. Iso asimuro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay, so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit? Itaamot ngamin at isako. Medyo limtag pa yun eh. Sige, mangan ka nga rudan. Nabsugak pa. Pinakanak di ka trabahwak dalin.
Dahito ti agas mo, Rohel. Agtumarkan tap na agimbagan data sakam. Nagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakat nga rod. Dahito ko mamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak. No ada na sakit nga rek na iti bagim. Siyak ti mga asasi kaso kanyam. Uy, amok da kita regrigat mo kanyak dalin. Di ka matanaga. Amo matgayam, ngam apay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Las day-dayin ko na may promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko na kita anak takat dya kung ipakpakita kanya. Ay na, di mo maaramidon ti kasta dalin. Nagbalbaliwak na arutin. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpatgak unin dagti anak ta. Katsyak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kit patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, manak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan. Madamdama, agbabawi kan tumanan. Oh, luk-lukwen na kalajay asawam anak ko. All-ulawid na ka. Saan matkit di? Tamariknak matno sinserte pa nagsauna-unuhaan. Seryoso matkit di nga agdaw-daw at iti pamakawan nukwa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kayat dati amada. Ala-ala, sapay kumag nga raw tapod now nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohela kay. Kadigdigos ko. Awan trabahom tadta, iso nga nagpabangluak iti husto kan nagpapukisakpay. Ni, imubing ka mga agpaiso dalin. Para kanyam dito nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpapabanglok. Manipod tadta. Rugya kung tagpapintas kan agpaseksi. Tapno hanak nga isok-sokat. Ay, nabaybayak namin ti bagik iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyang ak. Masapul nga agpaubing kan agpapintasak. Ni, di ka trabaho ak tumuawag. Ha? Ayan na, kitakman data cellphone mo. Kita ka man Pari dagol tinagan tumuawag. Dita. Sino nga data nga paridagol? Katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Song batak ti awag ni Pari Dagol. Mapanang ijarwan. Nariga ti signal dito unag. Ayan mo ngay, Ruhel. Uro-urayan kahit ay lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaya ko dyan Agpulasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa naman ang Rohel. Papayaban nak ti katrabahwak dalin. Mapan mi kitaan di gatahangan na alugan na. Agpakpakuyog ngamin kanyak. Ha? Kat, agarmusar ka pa nga ron Saanin? Ijay to. Ta sigurado apakanin nak ni Pari Dagol. Sige, agpalis akong. Ta sapaan mi ka no terumwar. Suga ka. Nagustuhan madlakadi, ti linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayaman day taparit-parit. Si daem kit di amin na kayat mo, mahal. Intun pangal daw, bukal man ang tinutwag asidahan ta, Kaimasak ti agluto. Iwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ng tisakak dyan Awanin ti sabadi ang maluto. Day talaan. Iso nga sa mo na, mahal. Masakit man ang tisakak dyan Diyak makadrive Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. Amay ko. Balay mo ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin lang kung nagit anak ko yung balay. Kung ngayon nakipasya rin
Simro manin ti sakit ti saka kanay ko. Ruhel, adu pa'y tiyal daw. Agtalinad ka pa'y laang dito'y balay. Ta si kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti adu abok-bokal. Si kaman? At ang sakit ti sakak no kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo da kita. Loka ka talaga, Janine. Pamuspusan ti pa nagtalinaed ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No, jak pagsidaan iti bawal, kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. No kasta? Saan pa'y alagawin nga ging kaita? Wen, Chris, adapay laang di tadagus ko. Ayan na kanumanon ngay. Adda ka numat ija balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka numanan dya sa kana. Isungahan pa'y nga makaawid. Insend na mat ti picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na simrag? Naglangan ka no nanang. Unak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no dya katrabahuan na. Nasukir to mo nga minday asawam. Amo na maiparay ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay bala iti katrabahuan na nanang. Yan agawid ako. Ikarigatak tagmaniho. Or-orahin da kong dagitan na ko. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagitan na ko dyan Urayan tationg nga panahon. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Ay sus, saan ang mabalin dyan Abay, kaya't mo nga agdaron dyan asawak. Makaamo ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin ken kuana. Anya tamom, no maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan tun. Nya, ay saan dyan Di mo aramidon ti kasta. Ne, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat-chat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay mayak. Tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siyak ti ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Abay nagsibat ka ngay! Pumanaw kan! No di mo kaya't nga ipagat-pagat ka. Awan babayan mo nga babae. No kaya't mo nga agawan ni Rohel, kukwam lang. Igatang amin tibado na. Hamong alaan nagitibado na itoy. I-provide mo amin nga kasapulan na. Rohel, nawayatan nga din na. Impadawat na kan ti asawang kanya. Ikunam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riribok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadagitan na ko. Apay nga yakas na ti pagbagam, Rohel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga yakas tamaten, Rohel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisina ken kuana di nyaman nga oras. Ditakan! Bagtit na dyan babae dali. Di mo patpat yun na dyan. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kami Rohel. Ah. Itad konti wayawayam. Namin adon nga nagkari kang agbalbalew kan. Ngamawan la tamat gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipay ti kasapulam.
Amin nga panag-asikaso, impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae? Isong awan mabalin ko. Di na kumama panawan atalin. Di mo ipano dagit anak ta. Maasi ka kumamit kanya. Aya ba mo niya shakes mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawan da kan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakak. Dalin! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruhel. Nasakitan ka no iti husto, gapu iti naramid mo. Iso pimanawan. Simurutan iti lakay abak na nga garaaram kinkwana. Ha? Panagkulak, lipate mo tiyagayim ko. Tadan sa bali anobyo na. Simpahang matantipyag mo, Ruhel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayo no sa din no abanda ti ayan dadalin, tasurutag ida. Ladingitek baraw, ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpakaasya. Parinto mga kisisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa din. Ay, di ka parinto mangitisang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Basta ti makunak, kastoy. Napunwanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko, masakitan barok. Isuasapay kumaa, tama awatam no di nakan kayat. Aklonum kumadayta baraw. Kasta unay pa nagbabawik ngam naladawan da amin. Taimpanawan da asawak dagiti anak mi. Awanan ti pakakuntakak kadakwada, tayin black nakmatan iti social media. Manipod idin, diyako nagsapul iti sabali a babae, taururayak ti panagsubli ti asawak kandagiti anak ko kanyak. Kataging gaita, si uurayak latta iti pamilya, kat saan nakamapukawan iti namnama. Patsak ngagsublin tumutlaang ti asawak, kandagiti anak ko kanyak. Alakastan, tugayem mo, Rohel. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggan, di sabali apakasaritan, wano kapadasan, di may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parit script kan drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello everyone! Matutudong aldaw, anad kumalatay titunggal maysa. Manipod ka ni Kabsat Jana, san napud no anagan tintay idraman. Kastimanti ko na ni Kabsat Jana. Dear Manang Biyanang, nasapa na balot tinak, kat gaputa ubing pay tilangana, adulat tadagiti agrayo kan kuana. Jak kumakayatan ang makirelasyon ti inak, nga maagpilit mat. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, makiasawa akon. Apay, addan aya urnong jay nobyo manako. Adda ka numot na nanang. Uri simple lang akasara. Tinapatag, makapagsimpa kami ka ni Roy. Ay katuwan na ada kayo matan iti ustong nga edad. Ibagam nga rod iti nobyo, tadumanon dan. Wen nanang. Hey, pakaragsakak launay sikat ti agbaling nga balayan ka, ay may. Ti pagsayaatan na balayan. Agiin na si Deglaeng ti babalay tayo. Nalaka ti agpakasar no agkakaruba dagiti agkasar. Wan nga raw. Amom, jak ni namnama sikat ti agbalin nga abalayan ka. ay, nabayagin nga agayan dayat dagiti anak ta. Jak pa'y pulos na puutan na nagapada abalayan. Iso nga amok, iso da, ti agkagasat. Wan mat ka di sayang. Ha? Sayang ti... Sayang, tanaunaan dat ka.
Ha? Ay, naunaan datang ha? Ko ay, awan gaya. Basta, ada ko maibaga ng mabainak may na mangibaga. Ha? Anya day ta ay abalayan. Ay, basta, mamuam tumadlaan. Kupi-kupak pailaan. Ang ibagak tumadlaan abalayan. Roy, intag sukatan. Masikuranak dito yung gaon ko. Tagaangan na. Sige nga ron, mapit lang, ta alalayan ka dyan. Agsublit na matla adagos dito lamisaan ta. Apaman ang makasukat ta, Roy. Dyan kita ni nanang. Nalaing mo't gayam nagsala. Ay na, kasta ti paglaingan ni nanang. Man nakisala ka nung amin idibalasang paikert. Kanure adan asawa kan anak na makisala lat tanok ma. Awan mo't inananan. Saan nga ta amabanog? Ay na, nairwa mo ni nanang iti kasta. Adun tupay ti atiw na nga agtutubo ang makisala. Pati pa nagkawkawis na kaslag tutubo. Sexy matlat ta ni nanang ng uray bumakutan. Naasikaso mo ngamin iti bagina. Nalaing agdala. Wan nga raw. Manot tawan na naya. 52 nan Sana madlaw. Kaslag tawon lang iti 40. Huwag nga ron. Nagado ti mangipagbaga kaslag kabsat kami kanulaan. Ne, madlaw mo di lalaki akasalsala ni nanang, Roy. Itay pa'y aday tati mangisalsala ka ni nanang. Kasla very close dan ngagsalsala. Huwag nga raw. Nag-sweet damot tayo. Ay, inaksanawaan ni nanang Saan rin? Bay makisala. Tasag paminsan mo't lang adapasala dito yung lugar tayo. Nalpasan ti kasarta dyan Kamaod dyan na. Agasawa tamot langay. Wen nga Rod. Ay, nalpas matlaangan ti papaskan tayo. Kasano ngay? Agawid tayo di balay? Ija ti pagnaadan ta? Awan kadwa ni nanang no pumanaw ta dito'y balay. Dito'y talatan ang agnaad. Naimbag ka dagiti dadakkel mo, ta dagiti kakabsat mo ija kakadwada. Wan mat ka di Alang arod, no dito iti kayat maapagnaadan ta, sika ti masurot dyan Ada ni nanang mao dyan Awampay mo, tatang. Apay, aday bagayo ka ni nanang? Ay, kuha. Adala ko maitid ko kinkwana balasang kaw. Ha? Anya day tangay, tatang? Ay, kuha. Intong sumang putlangan. Ada diti bulsak. Ha? Apay, basta umayak. Awan ni abalayan. Diyak nga rod amo no sa dino ti papapanan na, tatang. Kanayon ang marabyan. Papanan na nga tangarod ngay. Alang araw. Baliwak tumanan ti umay balasang kaw. Oh, naggapuan nyo nanang. Nagturukan nyo iti rabi Kuha. Ada na panan mi kadagiti gagayom ko. Ha? Sige, tagpulesa. Ta iturog ko man biit. Ay, po, napuyatan na ka talaga. Ala. Masansanan akastatar aramidon ni nanang No daduma, marabyan sumangpet. No daduma mat, saan nga gawid? Pagturturugan na nga ta talaga. Awan ka di pa dyan Ay, awampay mat, Roy. Simang pa man ti binulan kon. Anya? Kaano nga tanging nagsikog ka? Makatawanan nga agdendin nata. Di tamot lang makabukilan, bakit? Wen nga rod Angam di ta mapukawan itinamnamalakay. Patsak nga agsikugak tumot laeng. Nani? Ha? Agbakbakwar ni nanang. Apay nga tan? Ala, ay na. Simruman nga tatay migraine nan Kasta na nga no kumaro ti sakit ti ulo na ket. Kasta ya? Ala, inka nga rod alalayan, takaasimad.
Sana may green day to, anak ko. Ha? Anya nga rod ngay nanang? Mabain na ka mangibaga, anak ko. Kababain na talaga. Ha? Apay? Anya tibahin niyo? Pakawanan na ko, anak ko. Nailaw anak mo. Kunak ano saan lagbunga dayjay. Ay, di kay maawatan nanang. Di na ko mga gurguraan awan. Sorry. Hanggang adda boyfriend ko. Kat namin adaw na nailawan kami. Ikat kita masikog ako. Anya? Ay, di kay man mangrabak nanang. Saan man anak ko? Sana ka mangrab-rabak. Masikuga ka talaga. Nasuro ka makabulan to'y inawag. Anya? Asino kumamo tinubyo yo? Jay, naamamok idi kasariyo ka ni Roy. Anya? No kasta? Nabayagan nga danubyo yo? Wan, ngaminlimod ko laang. Ta amangan nulapdan nak ama ki boyfriend. Gamit na ta masikuga kon. Kapilitan nga ipudno kon ati amin kan ka. Ang asino ngay day ta, Jerry? No, nakita yu idi, tay lalaki akanayon amang isala kanyak idi kasaryo. Barkada ti kabagyan ni Roy, ni Jerry. Anya? Ay, manutawan na. Kwa? Kagudwa titawin ko, anak ko. Kagudwa? Mas natangan ngamda kayo, kasta ka day? Ubingkit di, Jana. Inaunalat basit ngamsi ka. Mangibabay na bakit? Bakbakitan lang arudan nga makiboyfriend pa'y laang. Sapay masikugan. Adda ditan Jana. Aklo namon ti amin ang masikugan ni nanang. Dilagbain, sapay masikugan. Anyalat sawan nagiti taon ngay no maamanda masikug. Ay, makapasuron. Anyat mabalin mo nga kat ubing paymot ni nanang. Ubing katikas jayan, nasuro ko na 50 titawan na. Nagsikug pa'y laang. Bakit? Aging nga adda binulan ti babae. Adda pa'y posibilidad na nagsikog. Kan balumot ni nanang. Basta masurunak. Jak amo ti sawag. May stress ak, Roy. Garang ganjang magayam di katugang ang manakaw. Awan mo't binakatan kan ayat, tatang. Una nga nagpasikog pa lang, mag. Bakbakitan. Awan da kas na, tatang. Kan nagayatan na mo't dayjay. Awan pailat anak ni Diana nga anak na. Nga may sukat tinagsikugan. Madlan kaming tulat na iti anak, tatang. Sana na ita ti puntaw. Jay kinagatal ti katugangam ti ibagbagak. Bakitan ang nagpasikaw. Nasakit tinakamyaw ta nagtinag iti sabali ni nanang. Amok atatang, kurso na dayaw ni katugangak. Pakpakawan mo ta. No agaramak. Tay ubing, sana tay bakbakitanan. Ubing paymat ni nanang, 50 na lang. Bakit ti kastatawan? Timako na nga ubing, kat dagitay agtawan iti 25 nga agpababa. At damat punto ni tatang iti imbaganakan ka, Roy. Pudnumot ngamin, imbes sa siyak kumatagsikog, ngam saan tayo sumutan tinagsikog. Amok, asakit lang tinakam ni tatang na jay, tanaunaan da. Madlaw nga may nakursunada na ninanang mau. Anya? Akin sana bali, damat mako na anobyo na. Takdiran ng samat, tisikog ni nanang. Diyan mo Ay, masurunak. Anyalat ibaga dagiti taon ngay no maamwanda masikog ni nanang? Akit bay am ti saun dagiti tao tinapatag. Takderan tinobyo ni nanang tisikog na. Madlawan ti tiyan nanang. Anyat plano yung itinobyo yung ay. Di ka agkasar. Ay, uri saan ang selebrasyon. Basta agkasar kayo. Agabrod pa'y ni Jerry, anak ko.
dandanin ti flight na. Inton agbakasyon, isunto, ti pa nagkasarmi. Kasar kayo pa nga umunaan nanang, tapnawan pa kasarsaritaan nyo. Ay, awan baby, ang kunoan niya man ti ibaga ti tao kanyak. Saan ba't nga isuda ti mang pakpakan kanyak? Ken, sa anak, apa-apektaran kadakwana. Nanang? Kuna ni Jerry, inton agbakasyon ka no, sa kamintog kasar. Ni Jerry ati masurot, ta isukat nga rod ti lalaki. Nanang, lalaki timpas ngayo. Wen, anak ko. Nika, anyat sangitan nyo ngay. Di ka sangit atan kan anak yu pailaan. Kasano aja kag sangit. Katimbawag ni Jerry. Agawawis kit din, tiawanan bain. Ha? Apay, anyat yaw awis na nanang. Kasar na ah! Ha? Kunak man no da kayo ti kasar na. Ulbod gayam day di lalaki. Manangal lilaw. Kalpasan na sinikugan na. Pinagtalikudan na ko na. Ay, nala, baybayan yun no di na kayo kaya. Di yun ikamat ti bagiyukan kwa na, takababain. Uray ko man no saan nga ubing ngam da kayo. Hanggang kasanon nga iti anak mi. No kaya't yo, ampunan mintimpas ngayon, nanang. Ha? Mayat kayo? Ipampun nyo ti anak yo kada kami nga agasawa? Lakay, pasensya kan no jak na yo man adagos kan kada ito'y. Apay no ampunan tatimpas ngay ni nanang. Naibagak kan kwa na daytan. Ay kayat ko Ang naimbag no umanungkot ni nanang. Kat ay wag Naku naman panunutan na pay nga umuna. Ngam patsik nga umanugot mo't laday chay. Ay eksakto naawan pay mo't anak ta. Barang no iti panangampunta kat maadaan tamutan iti anak. Ay na, sapay la ko mga rodroy. Sa bagay, awan sabsabali iti ampunan ta. Tamis mo akabsat ko, Roy. Ampunan nyo nga rodon timpas ngay ko. Ta tinalikudanan ni Jerry ti anak na kanya. Diakon makontak ti awanan, pain lalaki. Ay, agyamanak nga rod nanang sana bale, awan mo't sabsabali. Mismo akabsat ko ti ibilang mga anak ka ni Roy. Ay kaawan kan sumre ka kiti trabaho anak ko. Diyak masango ti agaw-awir. Anya trabaho ti sir kanyo ngay. Para luto iti may sa beer house. Ket amangan no agistiinak iti pagtrabaho. Awan ka di pa, Jana, bakit? Saan ka pa masikog? Ay, awampay mo. Adaman binulan kon. Kasangsangput na. Kasta Ala, di ta mapukawan iti namnama bakit? Dumteng tulat ta. Saan pa'y siguro nga ita? Ay, wana. Sana bale. Adda ni baby aliwliwata. Kabayatan ti panangururay ta iti anak ta nga agtao da mismo kadata. Uon bakit? Okay. Kumusta ka numot na ni nanang iti ayan ti trabaho na? Di mo't agaw-awid ay. Agawid to kanumin to may alawas. Adda kanu makadwa ng agawid. Ha? Sino kanungay? Diyan mo di na mo imbaga. Mamuan yun tao, kuna na mo ilaan. Adda kadwa kasi mangpet anak ko. Joel, iso ni Jana nga anak ko. Naimbag nga oras mo, Jana. Kastamad. Ala, sumrag kayo. Sige tayo nakitaan tayo lutlutwag. Sino di kadwa ni nanang simbang pait yan Tsaka mo masurunak manan no kastoy laang. Ha? Apay manan aya bakit? Atapok nga ang mga nonobyo naman ng daychay. Anya? Ay kat awan takas na. Basta barulakit di. Oray pa'y baro, masurunak. Saan sama ta trabaho ti ginagara ni nanang ijinapanan na? Relax. Di ka agong ungit. Aw-awatam latan ni nanang.
ubing pa'y ngamin. Ubing nga, bakbakitanon. Nasuro ka na 50 na, nga makinobyo pa'y lang amin. Sana nadidigra iti nakasikugan kwa na. Bumakutin ni nanang ngam saan ngagnak-nakam. Di mo pala sigurado no nobyo na dayjay wano saan. Ay na, saan na basta isang pati balay no saan na nobyo. Nobyo na dayjay. Kunak tupay kat. Nagparik na kanya ka nobyo yu ti lalaki akadwayo si mangput nanang. Ay na anak ko, maawatan na ko ma. Kasapulak mo't atikad kadwa. Tikat ako nainay ko. Okay lang ko man, no saan manan nga ubing jay nobyo yo. Maditila kay, tamabiit amatay dyan May mayat day ubing tanapaot pa iti panagbiag na. Ay, no siya kamay sa oray saanan. Di kayon makiasawa. Sinaan nyo kay din na dyan lalaki. Ay sana mabalin anak ko. Ngamin, masikog ako. Anya, ape nagpasikog kayo manan. Ay, tiyang muka ka awanan. Ta, bumakita ka nga ruday. Nangam adamo manay. Nangam sana balay anak ko. Sana kon nga itarayan ni Joel. Tatderan nan tisikog ko. Unay kayong matan. Diyak pala nagsiksikog. Nga masikog kay manan. Jana, bumuludak man iti kwartam, anak ko. Nay, pangusaran nyo iti kwarta, nanang. Ay, surutok ko man ni Joel, ijay lugar da. Imblak nak mo't ngaminan. Jakon makuntakan ako. Apay, nagapa kayo aya? San mo't? Ngam ko na nga agawid ijay lugar da. Tayaban na dagiti dadakkel na tadumanundan. Ang gamawan mo't ten. Sapay, dakalagatad jay inala na kwarta. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya! Anya nga di husto jay kunak. Pinanawan na kayo man ng tinobyo yo. Nalan anak ko. Ikan nakiti kwarta ta surutok ni Joel. Pangasim. Anya turong-urong aapan nyo si Mangpud nanang. Ala, sumrag kay Mampay. Kumusta tilakad yo? Inalilaw nagtay jaya Joel. Ada mo gayam asawa kan anak na. Kansan lagaya masyak ti sinikugan na. Talo kami sinikugan na. Ay na, jak kayatin tagsaw nanang. Tamangan lumasakitan kayo laang. Iso sige, isang itulatan. Anya ngay, anusan nyo Natangken mangamin ti ulo yo. Nabayag mo't basitan ng agdandan lata dyan Nam apay nga ta, adita mo't lamad daanan iti anak. Ay, wen nga rod alakay. Jak man amo no apay. Apay no agpakita talangan iti doktor bakay. Agpa-check up ta, tapno amo ta ti rumbeng aramidin ta. Babae timpas ngayon nanang. Itata nakapas ngay kayon. Kaya't yung kadi nga ipaampon manan kada kami timpas ngayon. Ay, apay. Kaya't yung aya nga ampunan manan timpas ngay ko, anak ko. Wen atan nagpa-check up kami iti asawa kat. Ay, siyak gayam ta da diferensya na. Iso adi ka maadaan iti anak nanang. Anya? Iso ano kayat yu? Ampunan min timpas ngayon manon. Tapno babae kan lalaki ti anak mi kan ni Roy. Ay kat. Ay, da kayong anak ko. Basta di yu baybayan ida No bilang tawa nakton. Sana bale ta kabayatan napigsaak pay. Tulungan ka amang padakkel kadakwada anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Kat pasensya kayon no nakangag kayo kanya kitag kakasakit sarita iti kalabas. Ala, lipate munda kita anak ko. Mabainak lang amin. Kat agyaman ak. Time pa ayanda kami iti ampunan mi iti manugang yun nanang. Ala. Basta aywanan nyo anaimbag dagita addim, nga agbalin, nga anak yun.
Da kami nga rod kanila kay tinang padakkel kadagiti dua kakabsat ko ngayon bilang mimeten nga anak. Naragsak kami iti asawak, tauraysan kami anay paayan ni iti anak, at damot ampun mi nga imbilang mi kaspodno nga anak mi. Katita, agisiskwelan dagiti anak mi, kat bumakit meten ni nanang, kat nabayagan asaan anak kinobyo, tanadidigra iti inaramid dagiti ex na. Alakastan, tuy kabsat wano gayem mo, Jana. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, di sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless ka na kayo amin. Manang Biyana! Kapadasan, wano pa kasaritaan ni Kabsat Soto, tiintay ipatangatangay drama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Soto, dirma ng biyanang, at dalapintas anobyak, kat ipanpanakkel ko launay, tauray sana kagwapo, nakatumpungak itinalapsat abalasang. Gapoy ti dayta, aggan atak amang ikasarkan ko na, tamangan kunak no agawan ti sabalikan niya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming ni Dan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka payla agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagasawat ang ton. Kasla armen kan tulat ta. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayatin ka met, Soto. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka ngaminan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapaliti sa balik kanyak. Ala nga rod, makaamo ka, Soto. Dumanon kayo nga rudan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, unman ngagbaysa o Soto anak ka. Baka lawas pa lang na nagkinaawatan niyaw. Agam-amo kayo pa yan ang bag. Amon niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singped. Kasya, ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadagiti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo ta. Wain, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplapsatan na. Iso nga raw da kayat kon nga ikasar, taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na akinayat nak, iso nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti? Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, Belen. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko? Nala nga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan abalayan. Ay, wen abalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak main.
Basta daytoy tiyunay unay ko, Soto Barok. Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamu ken kuana. Sikan takin kargo ken kuana. Ket sapay kuma, taya temitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgek unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman ak nga ron no kasta Barok. Ket no bilang di monton kayat tanak ko. Ket kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kuana no bilang laeng. Jak isubli ni Sarina kada kayo nana. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapod no nga gayat. Ayatem, ti si bubukal na kinatao ti tao nga ayatem. Nala, intay nga rod pagsasangwanan day tayo naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tayo kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanon, tasapaan tayo ti agawid, nubigat. Nabartag mo nga may ng tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anya, ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw ta sulagmet. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jaka mo Ni abalayan sa amay. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawan ti? Unaw, ni Sarina. Nanala, aging ginaltil na sigaraw kan ni Sotaw. Sarina, anya ka niya talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko, Soto. Talaga akastana no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jak man amo no mayranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, Barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lap ta ni Sarina. Adakan ka dayta Basta bantayam nga rod anak ko Ulitag. Si Kanton, takin kargo kan kwa na taasawam ka nga rodan. Wala na. Ay, timarayan! Kamatam ni Sarina, Sotaw! Wala nang. Sarina! Mabit lang! Uray nak! Di ka tumaray! Sotaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa? Agin-kinamat kami lang nanang. Gagangay iti agayan ayat Agin-nantil da nga kinamat. Ala, agsagana kayo, ta nakarubaton ti driver yaw. Umuna kayon nga agawid, ta sumaruno kami to kani Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kani Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa alin na silag nanang. Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma umpay tanak ko. Ano kasto asalag ay talagang agbalin hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan ta di monton maanusan tanak ko.
Isublim ko maana saya at kanyakwan. Taure kasta ti anak ko na patigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tiriknam, Sarina? Ala, apay akom kumustain nakngay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamalak, limpyo man na nakasarsarita to'y nubyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yo. Kunam, agnaid ta ijay, aging gati kasarta. Uy, Sarina, agawid na nga ruda ni Tibalay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mo, itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asawan, lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, normal mo day ta iti taaw. No adda malagip mo ang makapaisam, kat sana baliklikan ti panagisam mo sanaya. Wala hanggang sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisam na. Anya? Akin agtantanamitim painokwa. Di lamad-madlaw mo alalakayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya? Agulay mo ka mamay. Tilay bagbagam. Lay. Da tricycle la si Mardang iti batog lakay. Adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaom. Tama nga no, ada makanggigken ka. Kat maidanon pa'y kun ni Sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang ta, ti kasta nga ibagbagam lakay. Malalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas ti agbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Nyangkel karinyo mo. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan Ado matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na kanya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mapalbalin pa eh. Angam no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa eh. Ay, asino nga, ti mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gapo talaga tiyamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na sino kan nagsasao. Limastog kamutin kanakan. Nini, ay isan mo ta, Uncle. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Soto. Wala, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kaday ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Soto. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isong agsagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay iji paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagngingisit dagiti babalasang ditaw. Manmano ti napo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Isong ag-short pant ka, no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay orala makasisirap ti po daw mo.
ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinubiyam kaanakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na angkel. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga kaanakan. Makapaapal ka. Ay, saan na da kayo ti mapapal kanyak angkel? Adu kayo. Kita nyo na iti babaros dito eh. Nilat ng sarina atin nakaiturungan na iti matada. Wan nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan angkal. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige angkal ha. Ta mapan kami biit dito store. Inak pag meriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di tarubayan. Kita manay. Na. Dalawa nga makita di tayo ta silag ita. Ha? Ala. Anyat kukuanan. Nakangatumay dagiti dua nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita. Lihos tao di ko na. Ada tililing na dahil sa babae. Tangiwat mo. Mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak ta bakit narigatan. Anya tililingbot nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, ano, basit tibulan, anak kao. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul-uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, sana? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan kuha na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas Jemart. Adamat kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, ah? Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam, Soto. Inak man makipordiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay, kitwan na kanakan. Kahit di nobyam ngay. Himbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimarmot dananang kantatang, angkal. Ayaw. Ay, hehe. Alang arod kanakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Ha? Anyat masapul yu, tata? Siyak ni Karinyo, angkel nak ni Soto. Iswa di kagbabain kanyak wen. Ay wait, kayat mo ti kankanan. Ha? Ay, katuwan tata? Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrikenak nga rudan na iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti dayting ibagak, Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kayat ko pa nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan kani? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam parchen mimut intun kasarmi. Aken, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y.
pagserservis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanang disa ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise na love at first sight takin ka Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunan ka. Amangan no agunget. No kaya't mo agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulit ang traidor. Awan mo't mading inararamid ko kankwana aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan niyo? Jay ulit agkukit dia. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale. Tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabakait. Akait, ayan ni Soto nga ay. Aday ti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Ala, bayam ta makailiw-liwag tumot laday jay. Naimbag ta di na ibaga asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken ko na. Taawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan na yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutun da angkel kan Sarina dito'y lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, amang anumang riribok kamot. Saan insan? Idi mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan insan? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Isa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkat-katawa. Anyat kat-katawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan salangan ka ni Soto. Anyati ko na! Ya, kunak, isublikan ka ni Soto. Agsinatan. Kasta gayam, Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni di balay na Sotoan. Di ka nagsub-sub lilitoy, Sarina. Ay, sus! Anya dyan maur-uram na yan! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Inuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya mo nagapadan sa kano. Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na. Ay, hapaw. Wanante, iso ti kadwa damang sabsab sa bitapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pang-asim, umay mo sukunan ni Sarina di balay. Ha? Madyakon, tiyak kayatan na diya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, diya ka makas diya na diya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka anakan, kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanaw iti balay.
Kas taunay pa nagbabawi ti ulitig ko, ngam talaga adjakon nakibiyang kadakwada. Nadamag milatan na pimanaw ni Sarina asana nagpakada, kat nagawid kanon iti lugar da. Adamot pagsayaatan ti panangagaw ni Uncle ko iti nobyak kanya kidi. Tano sana napasamak dayjay, nalabit, inkasar kulatan ni Sarina, kat jak amo, nonya ti sitwasyon mi ita no bilang nagasawa kami. Nagaramak nga rod iti sabali, kat isuting kasar ko. Kat ita at danduang anak mi, kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tuy gaya mo no kapsat mo, Soto. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag iti sabali pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama ito gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina ka na kayo amin.